Говорил с того, что он уже воюет с Россией. Я все жду, когда он скажет «Нахт Ост!» и будет требовать уничтожения всех этих «Славич Унтаменш». Вообще, конечно, какой-то... Iyo witegereje Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa ukayitegereza minisitiri w'intebe w'Ubudage ubona aba bagabo nta bwenge bagira, bibagiwe bya bindi twabakoreye, bigize Hitler kandi ntago bazi ko systeme y'ubunazi uko twayirangije. Nuriya rero birashoboka ko ari cyo ashaka. Tugomba gufasha abaturage Dage bakabasha kwikuraho uriya munyagitugu, nicyo kintu cyonyine tugomba kumukorera, ariko ajya bazana amateka uko nabo byabagendekeye. Ntago niriwe nizimba mu magambo menshi. Abo Bafaransa bumva barwana n'Uburusiya tuzabibereka, nibahaguruke tuzabibereka. Ubwo rero ntago mvuga menshi, andi muzayimvira. Yes, mwiriwe inzozi.com, aha turi Inzozi TV1, turabakunda. Ahangaha rero ndagira ngo tongere tugaruke kuri politike y'Amerika, politike y'Iburengerazuba, aho ishyamiranye bimwe na bimwe, cyane cyane Uburusiya. Ahangaha ndakubwira ngo ukore subscribe, ukoreshe like, maze utange igitekerezo cyawe. Ndagira ngo ubwire ngo aha ntituzamuka kugezaho ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza bivuga ko twebwe tugomba kuba umuryango mugari. Amerika ubona politike yahise nk'iyasenyutse, aho President Trump avuga ibi, ejo akavuga ibindi, ejo akavuga ibindi, bivuga ngo nta stability zihari zigaragara za politike ya Trump. Kuko aravuga ngo Uburusiya ni inshuti yanjye, Putin ni inshuti yanjye by'umwihariko, mu kanya akavuga ngo Ubuhinde ni inshuti, mu kanya akavuga ngo hariya hakurya mu Bushinwa perezida waho ngo nawe ni inshuti. Yani noneho yavuze ngo na Korea y'Amajyaruguru perezida, ukibaza ngo Trump ibintu avuga arabeshya cyangwa ntabyazi. Afite urubuga wita Truth Social, anyuzaho ibitekerezo bye n'ibyo ashaka kubwira abantu, nubwo bamwe baza kubifata bakabishyira ku zindi platform, ariko biba byaturutse kuri Truth Social. So anyway, hanyuma n'ibyo rero ndagira nkwereke amakuru make kuri uyu muntu. Ndaje mukwereke wumve ukuntu Amerika bashobora kuzayishamburiya, cyangwa se Ubufaransa, cyangwa se n'ibindi bihugu nk'Ubudage bashobora kuzayishamburiya mu gihe cyiza, aho ngo niba biyemeje kuza mu ntambara ko bagomba kubiryozwa. So hamwe n'ibyo rero turakomeza tuganira. Perezida Trump rero murabizi akubutse mu bihugu biriya bya Burasirazuba, naho menya bahita Burasirazuba, hano muri Japan, mu Bushinwa. Yahuye na perezida w'Ubushinwa, ahura muri Japan, avuyeyo anyura yaranyuze hano muri Korea y'Amajyepfo. Ubwo rero ibyo byose yabivuze yarahanyuze, ariko nta kindi cyamugenzaga ni uburyo bwo guhangana n'intambara zimwugarije, kandi n'icyubahiro n'ubuhangange n'ubukaka bigenda bitakara bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamwe n'ibyo rero turakomeza turebe aho yiyamiriye avuga ko nabo bagiye kukinga ibisasu kirimbuzi. So kuko ngo nabo barabifite, ntabwo ari Abayisiraheli bonyine, ntabwo ari Abarusiya babifite, cyangwa se Abashinwa cyangwa Abanyakoreya, kuko ngo nabo barabifite, nabo bagomba kubirokinga ko hahandi isi nayo igomba gukangara. Ariko icyo nashaka kugarukaho ni iki ngiki. Uribuka ejo bundi yari yavuze ngo Putin ni umusazi, no kwiyemera ntabwo kurangiza intambara yo muri Ukraine, ngo intambara yagiye kurangiza mu minsi 7 imaze imyaka 3, ngo none ngo mari ikina gusa wirata ngaroki ibisazo bya kirimbuzi. Ngicyo gisata akoresheje muri Ukraine ngarakikina mu biki akiratana mu biki. Ati twebwe ntabwo turi nkawe, twebwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo twirata ibisasu. Mu minsi hadaciye iminsi 2 nabo araje avuga ngo nabo bagiye kurokinga ibisasu, ngo yategetse ababishinzwe department zibishinzwe mu gisirikare kurokinga ibyo bisasu, bakabityaza bakabishyushya, maze bakerekana nabo ubuhangange bwabo. So ibyo rero bituma Trump tumubona nkaho yihindaguranye mu ijambo,
kuko n'ushobora kumwibeshya ngo ni inshuti ye ashobora nawe kuzarisika kubigenderamo. Aha ni ku Nzozi TV hano urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe mu Nzozi TV hano. Ciao.